Ona nitwacokereria na ndona SMS ni magana na magana haha uguo ni gukorwo ngithoma imwe twahota nduri to ni twakiona haria mathina mariri kihonia giku Irungu Kejuge mbere twagire gukona forensic audit ya KTDA tumenye uria mekaga ukirora 4.6 billion nicio reire mafengi-ini 6 billion mahuthirite kugura migunda nginya guku desert-ini maturaga hebia ici ingi mathondekire power plants matai mambiriria 1.4 billion haria Nyeri woka guku maroni maria moete 5 billion ya loans iria tutoi 3 billion makigura fegi ya Family Bank na maundu maria maingi muno mareko KTDA maundu guti mundu uwi kwagire gukona forensic audit ya KTDA keri uhoro wa murimi tuika represented kuria factory gukorwo o murimi ena kura imwe oria ni ndathura Uhuru ndina kura imwe na gitonga giki githura Uhuru kina kura imwe one farmer one vote gatatu murimi aongererwo mbia iria ararihwo niguo macani matige tuika ukombo koguo o mweri wako at least ni ararihwo ciringi 25 kuma ici 16 mararihwo tha ici niguo itige ukombo ako mundu na itina ciake ngiri 1 at least ni arona ni aragia kanyamu mweri ta ngiri 5 ngiri 6 iria angihota gukorwo akiriha agitwara ciana cukuru kana agathi kuria ena cia thibitari na muico ni uhoro wa task force reports situke implemented as I told you 71% uhoro ino wa value addition na marketing citie cia hutio na wako citira hutio miaka 10 ni gutuika ni twagire kurora uhoro wa management ya KTDA tondu yo ni tara implement either makorwo no nginya ma implement kana wako matirenda ku implement ri makiinuke tucariange eru aria mena energy na matai part of cartels niguo nao mahote gukorwo makici implement no how ndukuigwa ta mundu angiuga ati no ahinyiriria riria ukuga ati one farmer one vote murimi urio urakuria large scale na murimi ucio urakuria ikemwe ukirora uhoro wa ucio urakuria large scale kegwire France ona agirihwo bona thina 20 ndakurara ataina kindu ataina irio ndakurarira no uyu urakuria ena kanuthu ucio macani macenjia price yoka yagwa ucio ni ukurarira ciana ni cikuingatwo cukuru koguo ucio ni wina vested interest few ucio wina kau kanini oria tugaga ona president athuragwo ni gitonga kiria kina kambuni nene muno na kiramenya president ari uri okuka ndari na ni akuraga kambuni yake oka na mundu ungi we haria kibira othe o mundu kura imwe how urere how actually uhoro cio ni ukoragwo very contentious and from the experience itare ya gwito ya kindu gigwitwo cooperatives cia kiria cia kahwa ri kindu kiria giatumire kia perpetuate uici kana management ya andu aria maraiya kahwa ri ni uhoro cio one farmer one vote tondu gwathiaga mundu uredia kilo 100 ri akuigananio na mundu wa kilo 10,000 koguo andu aya management matua kumenda gwe corrupt mathia manyitagwo andu aria a kilo 100 tondu au matiri na interest ria nene haria koguo andu aria arimi biu aria marari mari matiri na actually matiahota ku manage factories icio andu aria manajaga ni andu aria matari na kahwa tondu nio marahuthirwo ni management committees kwika atia kuma perpetuate into the office koguo that is ucio ni uhoro biu wagirirwo ni gwika ati ku debate wega urorekane haria tondu one farmer one vote ndingiteithiriria biu management ya kiria tondu it means it leaves management ya okorani utongo ucio wa macani kana kiria kwa andu aria matai na macani Moses kihonia solution ndira ihoni ithano shuga na ihenya nigetha muno wa mbere njugire mubunge na governor makonye directors automatic aithe ici to 67 nigetha tukahota kwaria wega twiko ugu tucenjie watho na KTDA ona tukinye etere watho cenjio ni tuite na tu appoint director nigetha tukote kwariria ona nyomo tikoro muguthie ugwika at least ni muna hakundutia tondu andu ni makaguthia githurano aguka maruti ako wakeri one man one vote I totally support that how getonga raiga